Birinchi mavsum jinoaldi. Уже joylab qaytib жатырмыз. Bizga naziklar qaytib жатыр ana. Осылай endi ya. Alib oldi. Ana ketdi. Kezinde bidir tutqan deb. Давай, пока. Men balama dursab qaranglar. Ko'rimdik berdinglar mi bäring? Birinchiga bärine kimdik balama ko'rimdik olib. Endi Aysardan sağlık. Patolog kim qo'ydi? Aql 20. Qancha patolog? Men 80 ming. Men 80 ming. O'tirib aytma. Ya, altın pazar. Turabdi kasbni seviyor. Shuni aytam, altın pazar. Endi aytganlar 80 ming deb olmaydi. Ладно, ana ko'rimdik dedi. Unda aql qancha? 20 ming mi? Ha, yo'q, Dimash 20 ming ya. Wow! Wow! Aysarjandan 20 ming. Bizga o'ylayman jo'xti bo'lsin. Amin jo'xti bo'lsin. Dilmardan aytgan jo'xti bo'lsin. Jo'xti bo'lsin. Nurbolat ben Dilnazga jo'xti bo'lsin. Batir men jo'xti bo'lsin. Южин мен Ботага jo'xti. Ребят, напоминаю о том, что у Серикбола на про-мейкап курсе последние 2 места. Кто хочет записаться, плюс он раздает профессиональные кисточки в подарок. Еще он будет разыгрывать для вас, напоминаю, путевку в Египет. Поэтому, ребят, кто хочет что-то новое начать, записывайтесь. Осталось только 2 места. Бүгін целый день үйдемін, ұйықтадым от души кешке дейін. И просто видео отырмайын деп Пинко сайтына кірдім, Sanofi Deep ойыннан. Қазір сіздерге көрсетемін. Уже 100 мыңнан астам шықты. Және мен промокодым бойынша өтетін болсаңыздар, сіздерге бесплатно 100 фриспен беретін болады. Mana ketdi. Hop, barakallah. Al gitti ya. Kettik. Давай. Ana gitti. Hoppa. Mana gitti. Hoppa. Emin balam bu. Gel. Papa, ne gitti.